tunaenda kujifunza neno la Mungu. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Kichwa cha neno, indanzi y'ijambo cyangwa se umutwe w'ijambo, ni uhusiano kati ya ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa mwilini ambao ni ulimwengu halisi. Ni migenderanire y'uburyo y'ikirere cy'umwuka hamwe n'imigenderanire y'umubiri cyangwa se ibigaragara y'isi ibigaragara ulimwengu. Haleluya. Amen. Uhusiano kati ya ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Imigenderanire iri hagati y'ikirere cy'ijuru n'isi. Key verse ama neno la msingi tunalopata kwa Biblia ni Warumi sura ya 11 mstari wa 3. Umutwe tugenderako ijambo tugenderako ni riri mu Waroma igice cha 11 ku murongo waho wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Amen. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nico cyatumye ibiboneka bitaremwa ni mu biseruka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashimwe. Tunajifunza jinsi ya vitu vinavyoonekana na vitu visivyoonekana, jinsi vina mahusiano na vinaleta matokeo. Twiga ku bintu bitagaragara bifatanijwe n'ibigaragara bizana impinduka cyangwa se ibintu bigaragara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Biblia inasema, Biblia inavuga hivi vyote ambavyo tunaona viko duniani, ibi bintu byose turabisha amaso biri mu isi, viliumbwa kwanza katika ulimwengu usioonekana. Vyatanguwe kuremwa mu isi y'ibitagaragara, baadaye ndio vikawa halisi. Mu nyuma rero bica biba ibigaragara. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Sisi watu ambao tuliokoka, twebwe abantu dukijijwe, kuna ulimwengu mwingine tunao ambao uhalisia wa dunia hauwezi kutambua. Hari ikindi kirere dufise ariko kugaragara kw'isi udashobora gutahura. Kuna maneno mawili ambayo nataka tuweze kutumia ili kusaidiwa katika mafundisho haya. Hariho amajambo abiri tugiye kwifashisha kugira ngo bishobore gutahura inyigisho. Ulimwengu wa mwili, ikire cyangwa se isi y'umubiri ibigaragara, inatumia neno linaitwa sayansi. Ikoresha ijambo bita science, na kuna wanasayansi kandi hariho abashakashatsi abasavaye. Sayansi maana yake ni elimu au maarifa kuhusu namna ya vitu namna vitu vilivyo duniani vinavyofanya kazi katika hii dunia, yani vitu tunavyoona. Sayansi ni nini? Ni elimu ama maarifa ya vitu naturally vinavyofanya kazi hapa duniani. Science ni iki? Ni inyigisho cyangwa se n'ibintu bigaragaza cyangwa bigaragara dushobora gukoresha. Na sayansi, vitu tunavyovishika vinaitwa nature, uhalisia wa vitu. Rero science ikoresha ku bintu bigaragara biboneka ibifatika. Mfano wa sayansi, ikigereranyo cha science, Yesu anasema hivi. Yesu anavuga ngo mtu akigonjeka, umuntu agwaye, sisi watumishi wa Mungu tumwekee mikono atapona. Twebwe abakozi b'Imana tumurambike ibiganza arakira. Sayansi inasema hiyo haiwezekani. Science inavyobozi kama hivyo ntibikunda ntibishoboka. Sayansi inasema lazima mtu aende hospitali. Science ivuga ko umuntu ategerezwa kuja mu bitaro, wachukue chuma wakupime, bafate scanner bagusikane bagupime, chuma kitoe result ya magonjwa unayougua. Ichuma kisha kitanga scanner itange resulta y'ingwara urwaye. Alafu magonjwa yanayopatikana, mizongora zimaze kuboneka, twende kwa kitabu tuangalie magonjwa haya yanatibiwa na dawa gani. Ucha tugenda turabati ingwara ivugwa n'ubuhe muti. Alafu tukupee
hanyuma duce tuguha umuti, alafu tukwambie utameza dawa siku 3 utapona. tukagira ati rero ucumira uyu muti uzowunywa iminsi 3 uzocukira. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Sayansi inasema hivyo. Siyanse no kubivuga. Mimi kama mwana sayansi, jewe rero nk'umuntu ajejwe siyansi, jewe umuscientist, umuscientist gutyo, uwezi kuniambia ati enda kwa kanisa uombewe utapona. Nitasema hiyo kitu haikwangi. Nushaka kumbe ongena mu rusengerwe ibyo ari biba. Mimi nitasema hapana, hizo ni imani za watu waliopotea. Nzovuga yuko cyamvuga yuko ari imyizerere y'abantu batakaye. Mimi mwana sayansi nitaenda hospitali nipimwe, nitumie elimu. Ndio maana nimesema sayansi ni elimu. Jewe umuscientifique nzogena mu bitaro mvugwe kuko science ijanye n'ubumenyi. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna neno sasa linaitwa kwa upande mwingine spiritually. Mu rundi ruhande hari indi jambo bita impemu, spiritually, isi impemu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mimi mtu wa imani ambao nimeokoka, jewe umuntu wo kwizera nakijijwe, ninaamini wa madaktari wako, ndizera neza ko abaganga bahari, lakini siamini kwamba wanaweza kuliponya. Sinizera ko bashobora kunkiza. Hata kama mwana sayansi atanambia nende hospitali, na umuscientifique yongera ngende mu bitaro, lazima nitatafuta mtumishi wa Mungu aniombee kwanza. Ntegerezwa kurondera kwanza umukozi w'Imana ndabike kwibiganza, ama mimi nipige magoti niombe, canke je ubwanje mfukame nsenge, alafu niende tena nijue kwenda hospitali. Hanyuma rero ncefatiraho kuja mu bitaro. Na daktari akinipa dawa nikipona, mudogitera maze ko umuti maze gukira, mimi niliokoka nitamshukuru Mungu, niseme Jehova wewe ndiye uliyeniponya. Nshima Imana, ni Mana Jehova niwe wankijije. Lakini huyu mwana sayansi, ariko umuntu wa siyansi atasema ule daktari ni bingwa, asavuga tujya mu docteur n'umumesha, na ile hospitali wanatibu vizuri, bijya bitaro bavura neza. Mwana sayansi hakubali kama Mungu yupo. Umuntu wa siyansi niyemera yuko Imana ibaho. Lakini mimi mtu wa imani, ariko jewe umuntu wo kwizera, hata kama mwana sayansi ataniambia nikipata dawa ndo nitapona, na aho umunya siyansi yombwira ko ndose umuti ariho nza gukira, mimi sitaamini tu hivyo tu, ntabwo no kwizera ayo makuru gusa. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Na hapo ndipo kunatokea watu wawili, aho ni wapa abantu babiri. Umoja anaweza kaamini ya kwamba akiombewa atapona, umwe arizera iyo asengewe arakira, na huyo anaweza kuombewa na akapona, uyo arasengerwa agakira. Lakini mwana sayansi, ariko umuntu ayoborwa na siyansi hawezi kuombewa apone, ntashobora gusengerwa akire, kwa sababu haamini ulimwengu mwingine ambao ni ulimwengu wa roho, kuko atizera ico kindi kirere ari kirere cyo kirere cy'umwuka. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana kwa mtu aliyeokoka, umuntu yakishishwe anajua kwamba hakuna kitu kinaweza kikashindikana. Arazi neza ko atakintu gishobora kunanirana. Ukienda hospitali, ugiye mu bitaro, mwana sayansi atakupima, umudokiteri ashaka gupima, atakwambia ugonjwa huo hauwezi kupona, enda ukae nyumbani usubiri kufa. Akubwira ati ingwara urwaye ntikira, genda mu rusiro. Hiyo kansa yenye unaumwa, iyi kanseri urwaye imefika stage 4, igeze kuri kugice kigira 4. Sasa hautapona, enda nyumbani ukae ukufe. Genda usigaje ingizi 3 upfe. Haleluya. Amen. Lakini mimi mchungaji, ariko jewe umukozi w'Imana, nitakwambia, ndakubwira hiyo kansa itapona, uraza gukira kanseri. Amina. Amen. Nitakwambia wewe usijali, ndakubwira ntugire ikibazo, muamini Mungu tu, izera Imana, utapona, urakira. Na imani yako ikiwa thabiti, ukwizera kwawe guhagaze, nikashikana na wewe kwa maombi, tugafatanya mu masengesho, tunaamini ya kwamba, twizeye yuko pamoja na madaktari hamwe n'abadokteri, na zaidi ya daktari, hariho urusha abadokteri, na huyo tukimulilia, huyo tumuliliye, ambapo hatutatumia dawa, tunaza gukoresha, tudakoresheje umuti, tutatumia tu maombi, tunaza gukoresha masengesho na imani, no kwizera. Nguvu za kiroho, imbaraga z'umwuka zitakuja ziguze hiyo kansa yako, ziraza zikore kuri kanseri yawe, na utaweza kupona. uchukira mu izina rya Yesu. Sasa wanasayansi
wanasayansi, rero abascientifique, mimi nikimwombea huyo apone, iyo namusengeye uyu agakira, mwanasayansi atasema umuntu wa siyansi nimetumia magic, nakoresheje ubukonikoni. Bwana Yesu asifiwe. Maji. Haleluya. Amen. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimwe. Tunaanza kuelewa vizuri. Tutatangiye gutahura neza. Mwanasayansi atasema hapana, hao wametumia magic. Bavuga ati bano bakoresheje amarozi cyangwa se maji. Lakini wewe uliyeokoka, ariko wewe wakijijwe, utasema uravuga, Mungu amenitendea muujiza. Imana yankoreye igitangaza. Mungu amenionekania. Imana yanyiyeretse yaboneka. Lakini mwanasayansi atasema, ariko umuntu wa siyansi, hiyo ni magic. Ati iyo ubwo n'ubukonikoni ni magic. Sasa tunataka kuangalia watu wanaomwamini Mungu na watu ambao hawamwamini Mungu. Je, utendaji kazi wao, maisha yao wenyewe wanaishi wakifanya namna gani? Reka rero turaba abantu bizeye Imana n'abantu batizeye Imana, ibikorere yabo y'akazi ibayeho ite? Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimwe. Wanasayansi wa upande wa pili, abascientifique bo mu ruhande rwa kabiri, wanatumia nguvu zingine ambazo hizo zenye wanaita magic, wenyewe wanaita ni nguvu za kiganga, za wafumu. Izo mbaraga bita kwa maji ni zindi mbaraga, ni mbaraga z'abapfumu. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimwe. Na sayansi inakubali kwamba magic ipo. Siyansi iremera yuko uburozi cyangwa se maji iriho, ibaho, lakini haiamini upande wa Mungu kwamba iko. Ariko niyizera yuko uruhande rw'Imana Imana iriho. Kwa sababu gani? Kubera kwa sababu magic, kuko maji cyangwa se esprit ni elimu watu wanaenda kujifunza, ni inyigisho abantu bagenda kwiga. Mfano ikigereranyo, kuna elimu inaitwa yoga. Hariho inyigisho bita yoga. Watu wanakaa, mtu anakaa na ana constraint. Uricara ukagira icyo bita meditation. Una meditate. Ukagira icyo bita ukiyumvira ugatuza ubwenge hamwe. Kupitia mafunzo ambayo umefundishwa, biciye mu nyigisho wigishijwe, unaanza kuvuta spirit, unaanza kucommunicate nayo, ugatambura gukurura imhemo uvugana naso, na unaweza ukahama roho yako na zikahama na ikafanya mambo mengine katika ulimwengu wa kiroho. Rero urashobora kuba uri hano ariko imhemo wawe yagiye mu kindi kirere kirakora. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Tunajifunza mafundisho ambayo tunaweza tukafanya practically na tukaona matokeo katika maisha yetu. Turiko twiga inyigisho dushobora gukora icyo biti imyimenyerezo tukabona impinduka ku buzima bwacu. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimwe. Na ndio maana Yesu alikuja. Nicho cyatumye Yesu asa. Yesu alitoka katika ulimwengu wa roho. Yesu yavuye mu isi y'umwuka, mu isi y'imhemu, lakini akaona akikuja kama kiumbe kinachotoka somewhere ambapo hakujulikani, wanadamu hawatamwamini. Abona yuko niyaza uko ari nk'icyaremwe kivuye mu isi abantu batazi, nta muntu azomwemera. Ikabidi kutumike sasa maarifa, ama ikabidi kutumike system, mifumo, principles, kanuni za kibinadamu. Bicha bisaba yuko bakoresha ibiharuro bya kimuntu. Ikabidi sasa Yesu azaliwe. Bisaba biba ngombwa ko Yesu avuka, apite kwa tumbo la mwanamke azaliwe, ace mu nda y'umugore abyagwe. Lakini mpaka sasa watu hawajaamini kuzaliwa kwake, kwa sababu wanasema haiwezekani msichane azae pasipo mwanaume. Gushika n'ubisi ntiravyemera kuko muri siyansi ne biology nibishoboka yuko inkumi ishobora gusama inda atamuhungu yabigize mu ruhara cyangwa se umugabo. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Najua mafundisho haya unaweza ukasikia unataka kusinzia. Ndabizi ko tuvuga buhoro tuvuga ngo chakire ushobora gusinzira. Lakini mafundisho haya ni ya muhimu sana, na ukijua utabadilisha mambo mengi kwa maisha yako. Iyi nyigisho irakomeye cyane, nuyimenya hariho byinshi uzogera mu buzima bwawe. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimwe. Basi Yesu akaja akiwa na ile authority ya ulimwengu wa kiroho. Yesu azafise kwa gutegeka ko mwisi y'imhemu. Yesu akaambia mti uliokataa kutoa matunda, wakati huyo akawaambia kuanzia sasa hutatoa matunda tena.
Yesu yaganira iki giti arakibwira ngo kuko atabyamu ofise ntuzosubire kwa Magwelisa. Na baadaye hapo wakarudi wakapata ule mti umekauka. Nyuma yao bagarutse basanga cha giti chumye. Wanafunzi wake wakashangaa wakasema, inawezekanaje uambie mti ya kwamba utatoa matunda na mti tena ukauke? Yabigisho baratangara ati bishoboka gute ko woganiriza igiti ati ntuzosubire kwama tugasanga igiti chumye. Na hapo wakiwa katika bahari na upepo vikavuma, boti yao ikataka kuanguka kwa maji. Yesu akakemea ile upepo na bahari vikatulia. Baadaye hapo wale wanafunzi wake wakasema, huyu mtu ni wa aina gani ambaye ana uwezo wa kuongelesha upepo na bahari na vikamtii? Haleluya. Murako kanya nyene bali mu bwato ikiyaga kivyura ingunza, Yesu arahaguruka yateshekesha umuyaga n'igihusi n'ingunza ikiyaga kiratuza. Abigishwa baratangara bati uyu afite ubushobozi bukini imbaraga nki avugisha n'ikiyaga kikamwumvira. Sasa hiyo ndio tunajifunza nguvu za kimungu. Aho rero tugiye kwiga imbaraga cyangwa se inkomezi z'ubumana. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu ashimwe. Mahali ambapo wewe unaona umefika nafasi ambapo jambo haliwezekani, aho unaona yuko wageze ku kintu kitashoboka, hapo ndipo sasa sisi tuliokoka tunajisifu na kusema tuna nguvu za kimungu, haututishi, tutapambana na tutakushinda. Aho ndio twega bagijeshwa twiga batuka ati twebwe dufise inkomezi z'ubumana tuzopamana makagiciyemo. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu ashimwe. Goliati wana wa Israeli walipomuona walikimbia kwa sababu ya ukubwa, appearance physically. Abana b'Israeli barahunze babonye Goliati kigatanya ubwo ukugaragara kwa Goliati uko yangana. Na Daudi walipomuona walimudharau kwa sababu ya appearance physically, wanaona ni katoto. Sisi watu wazima akisema Goliati tunakimbia, haka katoto kanaweza kakapigana na huyo. Maravye Daudi n'indeho yiwe baravuga ati kano kana twebwe abantu bakuru twahunze Goliati iyo ariko arahuhuma twese twirutse, none kesi ibi nibiki. Haka katoto wakakadharau, akakana n'ubundi baragasuzugura. Lakini wakashindwa kuelewa ya kwamba Daudi haendi kupigana kulingana na ujuzi wa mwili ambao wako nao. Ico batamenye nuko Daudi ataragiye kugwana n'ubumenyi bw'umubiri bari bamenyereye, lakini yeye alienda kupigana vita. Yeye elimu yake, ujuzi wake, training yake ilikuwa ni ya kiulimwengu wa kiroho. Uko Daudi leo yagwanye intambara, we yagwanye intambara kuko entraînement yiwe yari y'uburyo bw'umwuka. Haleluya. Amen. Entraînement yiwe yari y'uburyo bwo mu muhemu. Entraînement yiwe yari yo mu buryo bwo mu muhemu. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Na ndio maana sisi watoto wa Mungu, niyo mpamvu twebwe abana b'Imana, neno linatuambia hivi, ijambo linatubwira msilielie, nimwiganyire, msilalamike, nimwidodombe. Muko na Mungu, murafise Imana, atawasaidia. Imana izobafasha. Sasa kitu tunajifunza kanisa sasa, ikintu rero turiko turiga shengero, ni namna gani tunaweza kutumia sasa hiyo system ya ulimwengu wa kiroho ikatusaidia sisi watu wenye mwili. Ni gute dushobora gukoresha iyo system strategy mu buryo bw'impemu hanyuma bikatuviramo umusaruro cyangwa se bikadufasha. Alo. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Yaani ninakuomba mafundisho haya uyafuate. Hakika ninaamini maisha yako yatachange. Na ugusaba yuko izi nyigisho mwema gufasha uzumve kuko ndabizi ko ubuzima ugiye guhinduka. Sasa tunajifunza namna gani sisi watoto wa Mungu tutatumiaje sasa hiyo elimu ya ulimwengu wa kiroho ili kaweze kutuletea mabadiliko ama faida kwa maisha yetu sisi. Leo tugiye kwiga ni gute dushobora gukoresha iyo system yo buryo bw'impemu hanyuma bizane impinduka mu buzima bwacu. Tusome Samueli wa kwanza. Reka dusome igitabo ni Samueli wa mbere, sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Chapter 9 gice umurongo w'icenda. Chapter 9 verse 1 mpaka 6. Nataka tunasoma mu izina rya Yesu. Nataka na ningewaomba tusiwe na haraka ya kwenda nyumbani. Usikilize tu kwa makini na ninajua utabarikiwa sana.
no gusaba yuko utokwihutira kuja muhira ariko wumve witonze birazogira ikimaro. Nataka usikie hii habari ya Samuel ya Sauli na punda zake wakiwa wamepotea. Reka wumve inkuru ya Sauli hamwe n'indogoba ziwe zarataka. Reka dusome mu izina rya Yesu. Biblia inasema, Biblia ivuga ngo tutaenda polepole na wewe ili tuweze kukomboa muda. Turajana boro kugira ngo ducungure umwanya. Kisha Daudi soma wewe kwa Kirundi nikitafuta ile ndani. Samuel pili. Hari umuntu w'umubenyamini yitwa Kishi. Yari mwene Abiyeli. Abiyeli wa Serol. Serol wa Bekorati. Bekorati wa Afia. W'umubenyamini. Yari umuntu w'umutunzi. Kandi yarafise umuhungu mwiza w'umusore wa Sauli. Nta numwe mu Bisirayeli yamurusha ubwiza. Soma 3. Bukeye indogoba za Kishi se wiwe ziratakara. Kishi abarira Sauli umuhungu wiwe ati, hitana umwe mu banyarugo muje kurondera izo ndogoba. Acha nisome sasa na mimi utafika unasoma 4 na mpaka 5 na 6 tumalize. Biblia inasema Tisa, Biblia inasema basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benyamini, jina lake aliitwa Kish, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorati, mwana wa Afia, mwana wa Benyamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakuwako na mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Sasa 3 hapa ndio kuna point. Gatatu niyo hariho ijambo nyamukuru. Na punda za Kish baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanaye, haya basi twaa mtumishi mmoja pamoja nawe uondoke uende ukawatafute punda hao. Amen. Naye akapita kati ya nchi ya milima ya Efraimu, akapita kati ya nchi ya Shelisha, lakini hakuwaona hizo punda. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shalimu, wala huko hawakuwako. Wakapita kati ya nchi ya Wabenyamini, lakini hawakuwapata. Paraphrase, usisome tu hivyo venye nimesema. Nuko baca mu mugamba wa Efraimu no mu ntara y'Ishalisha ntibazibona, maze baca mu ntara y'Ishalimu barazibura, baca no mu ntara y'Ababenyamini naho nyene ntibazibona. Hanyuma bashitse mu ntara y'Isufi. Sasa 5 inasema hivi, hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi nyuma, baba yangu asije akaacha kufikiria habari ya punda akatufikiria sisi. Hanyuma bashitse mu ntara y'Isufi, Sauli abarira no muntu bari kumwe ati ngo dutahe, data ntave ahagarika umutima twebwe kuruta indogoba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mpaka hapo mstari wa 5 kugeza ku murongo wa 5, sayansi ya wanadamu ubushakashatsi cyangwa se ibigaragara by'umwana w'umuntu walitafuta punda wakazikosa. Bararondeye izo ndogoba barazibura. Wakafika mahali wakakata tamaa, wakasema tuachane nazo turudi nyumbani, kwa maana tumetafuta punda tumewakosa. Baravuga ati dusubire mu rugo dutahe n'ubundi twabuze izo ndogoba. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Hapo ndipo hata na wewe unafika mahali umekosa, umeshindwa, unaamua kusema nimeinua mikono kwa sababu nimeshindwa na nimefika mwisho. Aho ni umwana w'umuntu agera akamanika amaboko akavuga ati narondeye nabuze ndananiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Kama kuna mtu mwenye anataka kwenda nyumbani ama anataka kwenda kazi, ili kusiweko na confusion, ungepata tu nafasi kaenda home. Wale ambao wako tayari tujifunze neno, tubaki tujifundishe, tutoke hapa tukiwa tumepata elimu. Ku muntu agomba kuja ku kazi canke afite ibyo azite muri agomba kuzigira,
arashobora kuca yigira gusigara n'abantu bagomba kumva ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimye. Hapa mwanadamu amefika mahali maarifa yake imefika mwisho. Umwana w'umuntu yageza aho ubwenge bwiwe bushika kwiherezo. Na Sauli anamwambia mtumishi waliyekuwa naye, twende kwa nyumba kwa sababu punda tumetafuta tumekosa na hatutawapatanga hata tuachane na hii kazi turudi nyumbani. Ati rero twarondeje twabuze hose indogoba twazibuze twisubirire muhira. Lakini mstari wa 6 umurongo wa 6 sasa mstari wa 6 Biblia inasema hivi, umurongo wa 6 tunavuga ngo biravuga ngo naye akamwambia mtumishi wake Sauli, naye akamwambia, tazama katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa na yote asemayo hutukia kweli kweli, basi twende huko, labda naye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Amen. Uyu ari umukozi baje na Sauli aramubwira ngo nawe aramwishura, terega muri iki gisagara hariho umuntu w'Imana kandi n'umunyecubahiro, ibyo avuga byose bihora bishika, enda se tujeyo kumbure yo turangira inzira tujana. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimwe cyane. Sasa huyu mtumishi wa Sauli, uyu mukozi wa Sauli alikuwa na maarifa mengine, yarafise irindi hishurirwa. Je, akamwambia hapana, tusirudi nyuma, tusikate tamaa ya kwamba tumekosa punda. Ati niducika intege ko twabuze indogoba, lakini twende kwa mtumishi wa Mungu, ni mtu mwenye anaonyeshwa, maybe anaweza kutuambia punda zetu ziko wapi. Ati tuje ku mukozi w'Imana n'umuntu afite yerekwa kandi ijya avuga bihora bishika. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimye. Sasa hapo ndipo tunatumia elimu ya kiroho tunaileta katika elimu ya kimwili na inaleta matokeo. Aho niho tuzana inyigisho z'umwuka tukazizana mu mubiri zikazana impinduka. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimye. Haleluya. Amen. Watu ambao tunajua maarifa ya kiroho, abantu tuzi ubwenge bw'umwuka bw'impemu, na ambapo imani yetu imepiga hatua nyingine, ukwizera kwacu kwateye iyindi ntambwe, hatuwezi kuwa na wasiwasi, ntabwo twotinya, kwa sababu tunajua kuna kitu tutafanya katika ulimwengu wa kiroho na kitaleta matokeo. Hari icyo dukora mu buryo bw'umwemu kikazana impinduka. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimye. Na watu wenye maarifa ya kimwili, abantu rero bafite ubwenge bw'umubiri, hawawezi kuhangaika kwa sababu wako na akili nyingine, wanajua tunaweza tumia magic na tukafanikiwa. Ntibashobora guhangaika bavuga ati turashobora kujya ku mupfumu bigende neza. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimye. Biblia inasema huyu mtumishi walipoenda na Sauli, walipoenda kwa nabii aliyekuwa anaitwa Samueli, na nabii akawaambia msiwe na hofu tena, punda zenu ziko mahali fulani. Bamaze gushika kuri umukozi w'Imana, umukozi marabye ati ntibugire ikibazo, indogoba mwarondera zarabonetse. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu nabii alipata ufunuo wa ulimwengu wa kiroho wa kujua punda ziko wapi. Uyu muhanuzi yaronse ishurirwa ryo kumenya indogoba ziri. Na ndio maana wewe mtoto wa Mungu, nico gituma wewe mwana w'Imana, ukitaka kuweka biashara, ntugomba gushiraho business, usitumie akili ya kisayansi jinsi unavyoona na macho. Wewe nukoresha ubwenge bw'ibigaragara bwa science. Useme pale naona kuna njia watu wengi wanapita, nikiweka hotel, nikiweka kuuza chipo, nikiweka kuuza hivi, inaweza ikashika. Wowe turabati hano hari abantu benshi nishize restaurant cyangwa nkateka ichips bizogenda neza. Kutumia hiyo sayansi ni vizuri kwa sababu inakusaidia kukupa mwelekeo. Ukoresheje ubwenge bw'ibigaragara biragufasha kwa sababu inakupa kupea mwelekeo, kuko biguicherekezo. Lakini ni vizuri wewe mwana wa Mungu uende kwa maombi ili Mungu akuoneshe ni wapi unaweza ukaweka biashara yako. Ariko wewe leo mwana w'Imana ukwiye kuja kumavuga senga Imana ikaguhishurira aho ukwiye gushira business yako. Bwana Yesu asifiwe. Nami Yesu nashimye. Mungu anaweza kukuonyesha mahali ambapo hakuna watu. Imana itakupeleka nikakurangira ahantu ataraba. Na wewe ukitumia akili ya mwili utasema hapana hii. Mimi naona haya hapana hizi vitu sio kweli. Ukoresha ubwenge bw'umubiri ukabona ati Imana ikirambira ambeje none ko
haja runao rushira ibyasha. Lakini kama Mungu ndio amekutuma mahali fulani, ariko mugihe ari Imana yakurungitsa wa, lazima mambo yako yatafanikia, kwa sababu una support ya ulimwengu wa kiroho unao boost. Ni ngombwa uranige kuko rafise sponsor yo buryo bw'imhemu igiye kugira guti kugusunika. Sauli na mtumishi wake walitafuta punda wakazikosa. Sauli n'umukozi we bararondeye indogo barazibura. Lakini walipoenda kwa mtumishi wa Mungu akawaambia, punda zenu ziko mahali fulani, msiwe na wasiwasi. Umukozi w'Imana rero arababwira ati indogo bazanyuzira ahantu runaka nimugire ikibazo. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Hiyo ndio maarifa tunajifunza sisi watoto wa Mungu tuliookoka. Tusitembee tu pasipokuwa na maarifa ya ulimwengu wa kiroho. Twebwe rero ibyo niyo yishuruka dufise yuko tutabwiye kugenda tudafise iyerekwa yo mu buryo bw'imhemu. Watu ambao wana maarifa, abantu bafise iyerekwa cyangwa se ubumenyi, hawawezi kufanya mambo yao kiholela tu hivyo kichwa. Ntabwo bakora ibintu byabo uko bishaki. Lazima watatafuta support ya ulimwengu wa kiroho ukaweze kuwa support. Bategeza kurondera ubundi bufasha bw'umwuka bubatera intege. Basi wacha tusome kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa 16, sura ya 16 mstari wa 2. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 2. Ngoma ya kabiri. Nyakati wa Pili ngoma ya kabiri 16 mungu wa kabiri. Tusikie hapo inasemaje. Maze Asa abibonye yabira ku mafeza no ku mazahabu yari mu bubiko bwo mu ngoro y'Uhoraho n'ubwo mu ngoro yiwe. Ayarungikira. Hiyo ni mstari wa 12, Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 2. Wa 12. Wasi wa pili mstari wa 12. Tunasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Maze ashitse mu mwaka ugira 39 ari ku ngoma agwara ibirenge. Kandi iyo ndwara imumerera nabi cyane. Ariko naho nyene no mu ndwara yiwe ntiyaja kubaza Uhoraho. Ntiyaja kubaza Uhoraho. Atari ukuja kubavuzi. Atari kuja kubavuzi. Amen. Biblia inasema wavuzi, lakini ni abapfumu. Biblia inasema Asa akashikwa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 na kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali aliwatafuta waganga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulikuwa na mfalme katika Israeli alikuwa anaitwa Asa. Hari umwami w'Isirayeli yitwa Asa. Yeye akaugua ugonjwa wa miguu. Yagwa ingwara y'amaguru. Lakini katika ugonjwa huo hakuenda. Sauli na mtumishi wake walienda kwa mtumishi wa Mungu sauliza punda zake. Sauli n'umukozi wiwe bagiye ku mukozi w'Imana kubaza iby'indogo baza. Na punda zao wakazipata. Indogo barazibona. Lakini Asa kwa sababu alikuwa ni mtu wa kimwili, kuko umwami Asa yari umuntu w'umubiri. Yeye akaenda kutafuta matibabu yake kwa waganga, hakwenda kuuliza mtumishi wa Mungu. Achagenda kurondera ubuvuzi bwiwe mu bapfumu. Hakwenda kutafuta mtumishi wa Mungu. Ntabwo yigeze aje kurondera kubaza umukozi. Na Mungu akakasirika akamwambia, kwa kuwa umeenda kutafuta kwa waganga utakufa, ugonjwa wako utapona. Imana irashambura cyane ati kuko wagiye kurondera ubufasha mu baganga mu bapfumu ingwara yawe nuzoyikira. Sasa izokwica. Katika kazi yako, mu kazi kawe, katika biashara yako, mu rudandazwa rwawe, katika mahali unapoishi, anubaye, kuna watu ambao wataokoka wanatumia nguvu za kiganga. Hari abantu banakijijwe bakoresha imbaraga z'amarozi z'abapfumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa na wewe umeokoka, hautaki kujifunza maarifa ya Mungu. Nawe rero ukijijwe ntugomba kwiga ubumenyi bw'Imana. Na kwa waganga hawezi kwenda kwa sababu neno la Mungu linakukataza, linasema mtu aliyeokoka hawezi kwenda kwa waganga. Nawe ntushobora kuja ku bapfumu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu akijijwe nakaje ku bapfumu. Sasa wewe unabaki ukiwa unique. Sasa yani wewe unaishi tu, hauna msaada kwa sababu maarifa umeyakataa. Wewe ukachuwa hangati kumangiriki kokore udafise ubufasha kuko wanse ubumenyi. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo Mungu anatokea anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Aho ni ijambo ry'Imana rice rivuga ngo abantu banje barahonye bishwe no kutamenya.
Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashukuru. Haleluya. Amen. Na haya maarifa watu wengi hawataki kuyajifunza, wanasikia wanaboweka, wanashindwa hii ni mambo gani? Abantu rero nibashaka kwiga ubumenyi bibaza ngo ubumenyi ngo niki. Na ndio maana Mungu alipoona akasema watu wangu wanaangamia kwa sababu maarifa wako nayo, lakini hawataki kujifunza ili wayatumie na wakaweze kusaidika. Imana ibaze kwebwe n'abantu banje bishwe no kutamenya kuko ubumenyi burahana ariko banse kwiga ubumenyi. Maarifa namba 1. Ubumenyi bwa mbere ni kwa sababu punda zako umezitafuta umezikosa, na umeenda kwa mtumishi wa Mungu amekuombea na punda zako zimepatikana. Wari kushakisha indogoba zawe wazibuze ariko wagiye ku mukozi Imana yagusengeye noneho wazibonye. Sasa wewe ukikataa maarifa hautatumia plan B ya kwenda kutafuta mtumishi wa Mungu akuombee ili uweze kusaidika. Wewe leo ukoresheje ubumenyi ushobora kuja ku mukozi Imana bagusengeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini huyu Asa yeye akatumia maarifa ya kimchawi. Huyu Asa yakoresheje ubumenyi bw'igipfumu. Na hapo ikamuumiza Mungu kwa sababu huyu alikuwa ni mtoto wa Mungu. Byarababaje cyane Imana kuko yari umwana w'Imana. Sasa ni vizuri tuwe na maarifa. Ni byiza tugire ubumenyi. Ukiona watu tumebobea sana kwa mambo ya kimwili, kutafuta vitu vya kimwili, ubonye abantu twihaye cyane kurondera ibintu by'umubiri, tumenyima nafasi maarifa ya kiroho. Twimye umwanya yo kurondera ubumenyi bw'Imana. Hatutaki kujifunza sayansi ya kiroho. Tudakeneye kwiga, hatutaki kujifunza sayansi ya kiroho. Nitugomba kwiga sayansi buryo bw'umwuka. Sasa sisi sayansi yetu ni ya vitu tunavyoona na macho. Ni kuamka mapema niende kazi, ni kukimbia sana. Yaani unashindwa kuamka mapema utafute Mungu, unaamka mapema ukienda kazi. Sasa hapo tunakuwa tumechanganya mambo. Wewe tukoresha sayansi y'umubiri, njuke kare nje ku kazi ariko nshobora kubyuka kare mu cyo kurondera Imana. Niko tayari huyu bosi wangu akiniambia kitu natetemeka, nasikia uoga, nasema hui nikifika nimechelewa kazi imeisha, lakini siko tayari nitetemeke nikisema maarifa ya Mungu niko nayo. Ndisiri yuko bosi yombwira ati wihenze ugacererwa njugumire. Haleluya. Ariko sinumva ko njugumira, ariko ndiyumvira mbega ndafise gutahura ko ubumenyi bwo mu buryo bw'Imana. Hawa watu, huyu Sauli na mtumishi wake, Sauli n'umukozi wiwe. Sauli alitetemeka akasema tuachane na punda kwa sababu saa hii baba yetu anatufikiria, hebu twende tusimpe mzee presha. Sauli aliyumvira ati indogoba turekane nazo tuje kwa dusubire muhira kuko papa yo bafatwa na preparedness kuko yatu. Lakini huyu mtumishi wa Sauli, umukozi rero wa Sauli, hakutetemeshwa na hofu ya babake na Sauli ati wamepotea wakina Sauli. Ni yachugumishwe n'umwitwa ariko wase wa Sauli ko yabuze basa. Yeye alipiga hatua ya pili. Wewe afashi ntabwo igira kabiri. Na akaambia Sauli, wewe atana na mzee, twende kwa mtu wa Mungu atusaidie tupate punda. Wewe rekana nuko mutamaza kwiyumvira papa wawe tugende ku mukozi Imana aturangira. Sasa mtu ambaye anataka kukomaa kiroho, umuntu agomba gukomera mu mpemu, ndio maana hawezi kutishwa na mambo ati fulani ataniona aje nikifika leti kazi ama kazi itakuwa aje. Yeye atasema nikienda kwa Mungu nikiabudu, ninajua hata kama fulani ameenda kazini saa 12, mimi nikifika saa 6 nina Mungu, nina nguvu za Mungu, mimi ninajua pesa zangu zipo kazini na zinaningoja. Umuntu afise Imana ashobora ngo bande ngo bazindutse ngo jewe ndagenda kumuhana, abayizeye neza yuko nubwo bazindutse je naho nza gushika saa 6 ibyanje birabitwe. Hata kama daktari, mtu wa Mungu amemwambia hiyo ugonjwa utakuwa, yeye hana woga, anasema kama nyinyi madaktari mmeshindwa, ni nyinyi tu, mimi ninaye Mungu, ninajua kwa ugonjwa huu nitapona. Abafise ukwizera akavuga ati nubwo abadokteri bananiwe ariko jewe ndizera ko mfite Imana izonkiza. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe. Acha tusome kitabu cha Kutoka sura ya 16. Ikadusome muri Kuva 16. Tuone watu wa mwilini wanaishi namna gani na mtu wa kiroho anafaa kuwa namna gani. Tunabere uko abantu b'umubiri babaho n'abantu b'umwuka n'ibintu. Watu wa mwilini tuna hofu sana ya dunia na maisha ya dunia na jinsi dunia ilivyo. Abantu b'umubiri tugendeshwa n'umubiri turafise wasiwasi y'ubuzima bw'isi nuko bikora. Kwa sababu sisi
imani yetu iko kwa vile tunavyoona na macho. Rero kwizera kwacu guhagaze kubyo turabisha amaso ibitukikuje. Na Biblia inasema imani ni kuamini vitu visivyoonekana na unaamini kwamba hizo vitu vinaweza vikatokea. Biblia inavuga neza yuko kwizera no kwizera ibintu utabonesha amaso bitagaragara, ukizera ko bishobora kugaragara. Wakati daktari amekwambia hautapona utakufa, mugihe dogiteri akubwiye ngo uzokira uzopfa, na wewe umeona vipimo vyote vimedhibitisha kwamba utakufa, ugashobora ibipimo byose akati no kuri ngiye gupfa, lakini wewe una imani ya kwamba hata kama daktari alisema sitakufa nitapona. Ariko tuteri namuka kuvuga ngo nuko daktari avuze ko nzopfa jewe nzokira. Na ndio maana katika wokovu nico gituma mugakiza Biblia inasema tunakuwa viumbe vipya, bituma tuaye ivyaremwe bisha, lakini kwa sababu ya kutokuwa na maarifa ya kimungu, kuko utagira ubumenyi bw'Imana, laana za familia zinatufuata mpaka saa hii. Imivumo y'imiyabasi yakarande k'imiryango karadukara twoma ko nubu. Kama ni laana ya umasikini inatufuata bado, karande k'ubukene nubu karacatwoma ko inyuma. Kama ni laana ya magonjwa inatufuata bado, umuvumo w'indwara cyangwa karande k'indwara karacatwoma inyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeokoka, kuko twakishije na tukaingizwa katika familia ya Mungu, twinjizwa mu muryango w'Imana. Hatukutaka kujifunza maarifa ya Mungu, nitwagomba kwiga ubumenyi bw'Imana. Ndipo sasa hiyo generation curse inaendelea kutufuata. Leo abo karande k'umuryango gabana ya kutuhoma inyuma. Lakini kama wewe unajua umeokoka, ariko wewe ni nguziko wakishije, na unajua ya kwamba kwenu kuna hiyo generation curse ya kitu fulani, ukamenya ko iwanyu hariho karande bapfumura bakaroga bakagira gute. Sasa wewe utajikita sana na kujua maarifa ya Mungu, usokwibanda cyane no kurondera ubumenyi mu Mana. Sasa hizo laana za kiukoo zikishika wengine, wewe hazitakupata kwa sababu uko na maarifa ya Mungu. Iyo mivumo cyane karande k'umuryango na wizofata abandi ko ufite ubumenyi bw'Imana. Lakini usipojua maarifa haya, nutagira buno bumenyi, yani hata wapagani watashangaa huyu ameokoka ama hajaokoka. Na wapagani bazoza baguca ko mugani wakisema huyu ameokoka ama hajaokoka. Uyarakishyo cyangwa nakishishwe. Sasa acha tusome mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Biblia inasema kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria bara la Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao Misri. Na mkutano wote, hapa ndo nataka msikilize, na mkutano wote mzima wa wana wa Israeli ukamnung'unikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungelikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba. Kwa nini mumetutoa huko na kututia katika bara hili ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote? Ishengero ryose ry'Abisirayeli bavuduka i Elimu bataha mu bugaragwa bw'Isini uri hagati ya Elimu na Sinai. Hari ku munsi ugira 15 w'ukwezi gukurikira uko baviriye mu gihugu cya Egiputa. Ishengero ryose ry'Abisirayeli bidodombera Mose na Aroni muri ubwo bugaragwa, barababarira bati, Uhoraho iyapfuma atwicira mu gihugu cya Egiputa, tukiteretse inkono z'inyama, tukijya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzana muri ubu bugaragwa kugira ngo iri shengero ryose twicishwe inzara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkristo wewe kwa safari yako acha kulia. Kwa Mkristo wewe mu rugendo rwaboneka kudeka kwidodo. Uko na Mungu, hata hizo nyama zenye ulikuwa unakula huko nyumbani, uko na Mungu anaweza kuzikupea mahali popote wewe. Ufisi Imana nizo nyama akumurira hali anonga hicho la kuzikupea. Sio wewe wa kwanza unasema, inakumbuka enzi za kitambo nilikuwa hivi na hivi. Sio wa mbere uvuga ngo ndibuka kera ngo nakubita inamba fresh. Wana wa Israeli wanasema ya kwamba Musa ametutoa huko, tulikuwa na masufuria zimejaa nyama. Je, sangetuacha huko na huko Misri si kuna makaburi? Mbona ametutoa huko na kutuleta hapa kutuua? Wakasahau kwamba wako na vision, wako na mahali wanaelekea. Rero Abisirayeli bari dodombe cyane Mose avuga ati kuko yadukuye ari bari gutumuturekera ari anye uko bace kutwishira hano twari hari twari twiceze amasufuriya y'inyama.
Yani wenyewe bado akili zao zingali zinawakumbusha masufuria ya Misri ya nyama. Ubwenge bwabo buracabibutsa inkono z'inyama zo muri Egiputa. Wakasahau kwamba wako na Mungu mahali popote walipo. Mungu anaweza kuwafanyia maarifa na nyama na masufuria za nyama zikapatikana tena. Kwa Mungu hakuna mipaka. Bibagira yuko bari kumwe n'Imana abusiyo ariko baraca. Imana ishobora kuba igitangaza bizo na bakandi bakungira bakazi. Na hili neno ninalowaambia leo, ili jambo nababwiye umuntu, ni lako wewe ambaye ni mwana wa Israeli ambapo upo sasa. Ni wewe uri umwana wa Israeli ubu. Wale walishamaliza safari yao. Abisirayeli bararangije urugendo rwabo abapfu. Kama ni hiyo njana hizo sufuria za nyama ni mimi na wewe bado tunahitaji kuzila. Niba hizo sufuria z'inyama izo nkono z'inyama niche nawe dukeneye kuzila. Na ndio maana siku ya leo tunajifunza maarifa ya kutusaidia katika maisha yetu. Nico gituma turiko twiga ubumenyi ngo dufasha mu buzima bwacu. Watoto wa Mungu kwa Mungu, mtoto wa Mungu hawezi kufika mwisho. Bana b'Imana ku Mana nushobora kugera ku kiherezo. Hata kama hizo sufuria za nyama umeziacha Misri, hata hapa mahali popote ulipo ukiwa na Mungu, Mungu anaweza kukupa hizo nyama. Mungu anaita mwana z'inyama zize muri Egiputa naho uri Imana irashoboye kuguha inkono zizuzuye inyama. Biblia inasema mstari wa 11 tu hapa. Ku murongo 14 anavuga ngo, Biblia inasema hivi. Biblia inavuga ngo 11. Bwana akasema na Musa akinena, nimeyasikia manunguniko ya wana wa Israeli. Haya, sema nao ukinena wakati wa waambie ya kwamba wakati wa jioni mtakula nyama na wakati wa asubuhi mtashiba mikate. Na ninyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Haleluya. Tubiravuga ngo ati uhoraho abarira Mose ati numvise imyidodombo y'Abisirayeli, none ubabarire uti kuri uyu mugoroba murajya inyama kandi mu gitondo muzojya umutsima muhage, uti muzoca mumenya ko ari we uhoraho Imana yanyu. Amen. 13:2 nasema ikawa wakati wa jioni kware wakakaribia wakakifunikiza kituo, na wakati wa asubuhi umande ulikuwa juu ya nchi pande zote za kituo, na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi, kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichovilingana kidogo kama sakiti juu ya nchi. Wana wa Israeli walipokiona wakaambiana, nini hiki? Maana hawakujua ni kitu gani. Musa akawaambia, ndiyo mkate ambao Bwana amewapa ninyi mule. Nuko ku mugoroba inkware ziraza zigwa aho bashagaje, zirahatsimya. Mu gitondo buca ikime gitonze impande zaho zose, ikime kimaze guta hasi aho mu bugaragwa haboneka utuntu duto mutuvunguka duto nk'ikime cyavuze. Abisirayeli babibonye barabazanya bati, ibi ni biki? Kuko tutamenye ibyo ari byo. Mose arababwira, tubona umutsima uhoraho abahaye ibyo kurya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana wa Israeli walifika mahali wakasema, sisi tumemisi nyama, tumemisi ugali. Sasa hapa Musa ni mjinga sana, amekuja kutuua, atoke aende na Mungu wake huko. Abisirayeli bavuga ati, bana twebwe turakumbuye inyama hamwe n'ubugali. Mose naje kutushira hano na agenda hiyo ni maana hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Wenyewe katika uhalisia wa macho urate mu bigaragara waliona jangwa na wakaona hakuna mahali watatoa nyama na ugali. Bararavye mu bugaragwa babona ko nta hantu hova inyama n'ubugali, lakini wakasahau ya kwamba kwa Mungu hakuna limit. Bibagira ko ku Mana na karimbi. Na Mungu akawaambia, mnataka nyama tu, na kwale zikakuja, kuku zikakuja. Inkware batayizi ni inkoko yo mwishamba. Rero ku mugoroba inkware zaraje ngo zisagaza aho bari. Haleluya. Na mikate ikaonekana, wakakula nyama na mikate wakashiba. Bacha rero mu gatondo basanga ubugali buri ngaho, bacha bakoza za nyama na bwa bugali. Sasa na sisi Mungu akitusaidia tukifika kwa level nyingine ya kuona kwamba sio nguvu zetu, ni kwa nguvu za Mungu, hakika nawaambia wapendwa, tutafika mbali. Nitwagera mu rwego rwo kubona yuko si kubw'inkomezi zacu ariko ni kubw'ubushobozi bw'Imana, tutizacu tuzogera kure cyane. Hebu sikia Luka 18 mstari wa 27 kwenye Biblia inasema. Luka 18 chapter 18.
mstari wa 27. 27. Luka 18:27. Luka 18:27. Tutamaliza saa 7:30. Turarangije saa 7 nizo turazoba turangije. Lakini mimi kwa mafundisho haya naweza nikakaa hata siku nzima. Jewe muri zino nyigisho numva ndiko ndafashwa ndashobora kwigumira gane n'umunsi wose ugahera. Kwa sababu hii ni maarifa ambayo inanifanya kesho kufanikiwa katika maisha yangu. Uno umenyi uzotuma jewe ndoranirwa mu buzima bwanjye. Mstari wa 27 Biblia inasema, akasema yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Maze arababwira ati bidashobokera abantu bishobokera Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Yesu nashimwe cyane. Hawa ni watu ambao Yesu aliwaambia mambo na wakachanganyikiwa, wanafunzi wake wakasema hayo hakika hakuna mwanadamu anaweza kuyaona. Abana abantu Yesu ariko abwira ubutumwa arababwira nabo baravuga ati kubyukuri ibyo bintu ntibishoboka. Lakini Yesu akawaambia kisichowezekana kwa mwanadamu. Yesu arabwira ngo bidashobokera abantu kwa Mungu yanawezekana. Bishobokera ku Mana birashoboka. Sasa maarifa ambayo tunatoa hapa, ubumenyi dukura hano, tunajua kwamba kwa Mungu hakuna kitu kinachoshindikana. Turazi ko ku Mana atakidashoboka. Mfano, mimi naweza kuwa nahitaji kazi kwa mtumishi hapa. Ndashobora kuba nene akazi ku mukozi w'Imana. Na ninaenda kwa ofisi yake ninamwambia nataka unipe kazi ya kuuza viatu mfano. Agenda kuri ofisi n'umugirani ndakenda umwakazi ko kugurisha ibirato. Yeye ana uwezo wa kunambia hakuna kazi, wafanya kazi wanatosha. Arafise uburenganzira bwo kumubwira nta kazi gahari kuko abakozi barakwiye. Lakini mimi kama nimezamilia nipe kazi, ariko jewe n'Imana agambiriye ngo amakazi, ninajua mahali ninaweza enda nikagonga mlango na nikarudi kesho nikamwambia hebu nipe kazi na akanipa. Ndaza nogenda kudodora ngarutse ejo akamakazi. Na ndio maana wanandoa ambao wameoana, ico gituma abantu rero banyarugo bubakanye. Sometimes inaweza ikatokea bwana akakasirika ama bibi akakasirika kwa toa na fujo kwa nyumba. Birashoboka ko umugore bawe yorakara akagatera ubwoba mu rugo. Na anasema leo hapa ndani hakutakalika. Akavuga uyu munsi turabica biciye. Mtu mwenye na maarifa, umuntu afise ubwenge, anajua kuna mahali ataenda agonge na akirudi kama ni mzee ama kama ni bibi atapata amenyenyekea kwa sababu tuko na maarifa mengine. Urutumenya ugenda iyo ugiye kudodora aho hantu ugarutse usanga umugore yatuje cyangwa umugabo yatuje urusundi ubwenge. Haleluya. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, muri Mathayo bile tubwira ngo haya tunasoma maandiko mengi kwa sababu ni maarifa, it is a knowledge tunapata. Ubwenge tuko turaronka. Haleluya. Mathayo 17 mstari wa 14. Mathayo 17 gushika kuri 14. Biblia inasema hivi, Biblia inavuga ngo umefika 17 usome. 17:14. Yesu akiza umuhungu agwaye intandara. Bashikiriye ishengero, umuntu araza aramupfukamira ati mwami wanje gira ikigongo umwana wanje kuko agwaye intandara, arasinzikaye cyane kuko kenshi na kenshi agwa no mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ariko byabananiye kumukiza. Yesu arishura ati yemwe abiki gihe mutizera ibidambidambi, nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira, nimumunzanire hano. Haleluya. Yesu aramukankamira, daimoni amuvamwo, umuhungu acakira uwo mwanya. Endelea. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye baramubaza bati tweho niki cyatumye bitunanira kumusenda? Arabishura ati no kwizera kwanyu kuki. Ndababwiye ukuri, naba mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wobwira kino gisozi muti imuka aha uje hajya, kandi cyo kwimuka, kandi nta kitazo bashobokera. Ariko bene ujya ntakugwamo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema, Biblia inavuga ko wakati wanafunzi wa Yesu walipoombea huyu pepo atoke kwa huyo mtoto ikashindikana, igihe abigishwa ba Yesu bastenda umudaimoni bikana, Biblia inasema wakamleta kwa Yesu. Biblia inavuga ngo bamuzanira Yesu, na Yesu akamponya. Yesu aramukiza. Wanafunzi wake wakamwendea, abigishwa baramubwira, wakamwambia kwa nini sisi tulimuombea na mambo ikakataa? Ati kweli twebwe twamusengeye bikana. Number 1, icambere Yesu aliwaambia, Yesu ababwira, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. mufise ukwizera guke.
Na ndio maana sasa nico gituma hatuna muda wa kuomba, nta mwanya dufise wo gusenga, hatuna muda wa kukaa kusikia neno, nta mwanya dufise wo kwicara kumvira ijambo ry'Imana, sababu tuna imani ndogo. kuko dufise ukwizera guke. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Tuna imani ndogo sana, Dufise ukwizera guke. imani yetu Mungu akiangalia, Imana iradukwizera kwacu, anaona hakika hatuna imani ya kumwamini Mungu ya kwamba anaweza kutufanyia mambo makubwa yenye tunataka kufikia. Imana irabona ko atakwizera dufise ko kuyizera kugira ngo idukorere ibikomeye twashaka kwidukorera. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu nashimwe cyane. Sisi mawazo yetu, twebwe ibyumviro byacu na akili zetu n'ubwenge bwacu, yaani mawazo yetu na akili yetu vinatuambia hivi, ibyumviro byacu n'ubwenge bwacu bitubwira ngo msaada wa Mungu ni kidogo, imfashanyo y'Imana ni nto, inabidi tujipiganie, birakwiye ko twigwanira, kwa sababu imani yetu imekisha tuambia hivyo. kuko kwizera kwacu kumaze kutubwira ivyo, na Mungu anatuacha na hiyo imani yetu ndogo itusaidie uto tu vitu tudogo. Imana igaturekeraho uko kwizera kwacu buto kudufatwa duto, kwa sababu hata Mungu tumeona hawezi kutusaidia, kuko nitwabonye ko Imana idashoboye kudufasha. Si tunaona ya kwamba tukijipambania ndo tutaweza, nitwabonye ko twigwanira ndo dushoboye, na Mungu anatuacha sasa tujipambanie. Imana itutureka turebe mwigwanire. Lakini nawaambia ukweli, ariko nababwiye ukuri, tutapiga miaka 10 miaka 20, tuzomara imyaka 10 20 mpaka Mungu atubadilishie maisha, kugira Imana izoduhindura ubuzima, mpaka tufikie kile kiwango cha kuwa juu tunahitaji, tugere muri baba tugomba kuba hejuru. Itatuchukua muda sana, bizodutwara umwanya, lakini tukipiga hatua nyingine, ariko nitwatera indi ntambwe ya imani y'ukwizera na kusimama na maarifa ya Mungu, tugaragara no kumenya kw'Imana, na tukamtafuta kweli, tukarondera by'ukuri Imana, na kabisa tukasema imani yetu tunataka kuipandisha, tukavuga ngo turagomba kuzamura ukwizera kwacu. Nina hakika kitu ambacho Mungu angetupa baada ya miaka 10, ndizera neza ko ikintu Imana aduhaye mu myaka 10, tukiamini kwamba miaka 3 tutakipata, twizera neza ko mu myaka tuzotwakishitseko, nina hakika Mungu atatupatia. Je, ndizera neza ko Imana izokiduhereza. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umwami Yesu nashimwe cyane. Yesu akawaambia wanafunzi wake, Yesu abwira abigishwa biwe namna ya hii magonjwa, indwara nk'iyi ama namna ya hii shida, ikibazo nk'iki hakiwezi kupata solution, ntigishobora kuronkerwa inyishu pasipo kuomba na kufunga, bidaciye mu gusenga no kwisonzesha. Sasa wanafunzi wa Yesu walikuwa wamemwombea huyu mgonjwa, abigishwa ba Yesu bari basengeye no mugwara, lakini hakupona, ariko ntiyakira. Na Yesu anawaambia mna imani ndogo. Yesu akababwira ati mufise ukwizera guke. Na Yesu anawaambia namna hii mpaka maombi. Aragira ati idayimoni ngiri likugwaho no gusenga. Sasa kumefanyika namna gani mpaka Yesu akawaambia hivyo? None byagenze gute ngo Yesu ababwire gutyo? Hawa waliomba kwa mazoea, bado basenze mu kamenyero, na wakaona imeshindikana, babona ko byanasebya, bakasema tuachane na hizi. Avuga ngo tafibana ibintu bya Yesu katubyiba. Lakini principles zinasema, ariko principle yavuga ngo number 1, itegeko rya mbere avuga ngo number 1, icyambere wangefaa kuamini ya kwamba haiwezi ikawashindikana, huyu pepo atatoka tu. Bategerezwa kwizera yuko bidashoboka, iyo daimoni itegerezwa kuva muri uyo muntu. Number 2, ikigira kabiri, hawangefika mwisho wa maombi, ni wale kushikao bakagarika masengesho, wangeendelea kuomba mpaka waone hiyo pepo ametoka, bali kuananya gusenga mpaka babonye daimoni ivuye muri uyo muntu. Number 3, ikigira gatatu, kama imeshindikana kwa maombi bila na gusenga na kwa imani no kukwizera, wangeenda kwa mafungo. Acha bagenda bakiruka twisozesha. Wangesema hivi, bali kuvuga ngo tutaingia mafungo ya siku 2, tuzopata masengesho amafungo y'imisi 2, ikishindikana ya siku 3, bila na tuzopata mafungo y'imisi 3. Tutaendelea kupambana na hii hali mpaka iwezekane. Tuzobana duhana na kino kibazo mpaka kivuyeho, kwa sababu Yesu anasema, kuko Yesu avuga ngo ya kwamba yuko wangekuwa na imani na waombe wafunge, iyo bari kugira ukwizera gukomeye bakisonzesha bagasenga na wasikate tamaa, ntibacike intege, ingefika mahali ari kugeraho ule pepo angetii, iryo daimoni yari kumumvira na akaondoka, kandi ikagenda. Tunamaliza na mstari huu, turangije n'uyu murongo wa Filipi 4:13. Abi Filipi 4:13. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo tunayaweza mambo yote dushobozwa byose kwake yeye atutiaye nguvu. n'uduha inkomezi. Usitumainie akili zako,
niwizere ubwenge bwawe, usitumainie kazi zako, niwizigire akazi kawe, usitumainie mawazo yako, niwizigire ivyumviro vyawe, usiamini kile ambacho fikira zako zinakwambia kupitia kwenye macho yanakuonyesha, niwizigire ico ubwenge bwawe bukubwira ni zerekeye ivyo uri kubonesha amaso. Sisi watoto wa Mungu, twebwe abana b'Imana, tunatembea kwa imani, tugendera mu kwizera. Tunaamini ya kwamba turizera yuko katika ulimwengu huu, muri ino si, mifumo ya dunia hii, systeme zizi inaweza kufika mahali na gonga, unaona jambo limeshindikana, ligerano ligaseka uruhomo kabona ko lakini na kuacha na neno hili, ariko ndagusize nirisha kumbuka ya kwamba neno limekuahidi linasema, ijambo rya gusezeranya likubwira yasiyowezekana kwa wanadamu, ibidashobokera abantu kwa Mungu yanawezekana, ku Mana birashoboka. Jambo lingine la pili, ikindi shigira kabiri, tutayaweza mambo yote, dushobozwa vyose, sio kwa ajili ya mawazo yetu, si kubw'ivyumviro vyacu, sio kwa ajili ya shule tumesoma, si kugera amashuri twize, kwa sababu ya Mungu yuko pamoja, ariko dushobozwa byose n'uhoraho duhingomezi. Tunaweza mambo yote, dushobozwa byose kwake yeye atupaye nguvu, n'uhoraho duhingomezi. Mahali ambapo hakuna njia, ahantu hatari nzira, yeye anaweza kutengeneza njia. We ashobora gushira inzira. Mahali ambapo punda zako zimepotea, ahantu indogoba zawe zapitaye, miaka mingi umekosa, warone igihe kinini warabuze, Mungu anaweza kukuonyesha mahali zili. Imana ishakuguye kukurangira aho zili. Wakati ugonjwa wako umekusumbua, mugihe ingwara yawe yakuzoze na umeona imefika mwisho, kandi ubona ko ageze kwiyerezo, hilo jambo Mungu analiweza. Ico kibazo Imana yagishoboye. Maarifa tunajifunza leo, inyigisho twisi uyu munsi, ni ya kwamba nuko tukiwa na Mungu twumvise Imana, hakika tutafaulu, tuzotsinda, tutafika mbali, tuzogera kure, na tutaweza kushinda, tuzotsinda katika jina la Yesu. Izina rya Yesu tutaweza kufanikiwa, tuzororanirwa, tutaweza kufika mbali, tuzogera kure. Amen. Amen.